سيبك من الفطار اللي مش راضي ينزل ده وروح نام يا شعوذ. يا سميرة والله عايز انام بجد. بجد والله. بصراحة أكتر حد قال كومنت صح. حرفيا عايز انام. انا نمت كام ساعة؟ تقريبا انا فاصل معاكي امتى امبارح؟ مش فاكرة. مش فاكرة. الساعة 6 الصبح ولا حاجة. يا لهوي احنا اتأخرنا أوي كده. ما لحقتش انام برضه، ما نمتش. هموت وانام والله. لا يا جماعة مفيش حاجة والله. والله انتوا اللي عسل. انا مش عارف ليه الناس محرمة عليا اخش في علاقة وسايبين الشخص التاني عادي، فاهمة اللي هو فاهمة. يا جماعة قلنا كل واحد اشوف حياته. يا جماعة كل واحد اشوف حياته. هو ليه انتوا مش عايزين اشوف حياتي وسايبين الشخص التاني ده كده ينزل حروف ويخرج ويقابل ويعمل الكلام ده؟ يعني لا اله الا الله. فعادي اللي يبيعنا بيعه، ما فكرش في حد. انا وشه مرهق مش حزين. انا بس تعبان، بس فكرش في حد. انا هو انت لو هتفكر يا جماعة يعني بالعقل، هو حتى لو عايز يفكر في حد يفكر هو معايا بجد بقى يعني صح؟ طبعا يعني مش للدرجة يعني مش هو ما بيفكرش في حد. انت عارفه يا بيري ايه؟ عايز اقول لك حاجه. قولي. اوحش حاجه في الدنيا، اوحش حاجه في الدنيا ان بنت تغيظ راجل براجل تاني. فاهم حاجه؟ بس انت كده كده اقوى من اي حاجة يعني. سيبك من اقوى ومش اقوى. انا مش هغير جدا على فكره، دي مش غيره، فاهم؟ بجد ده غلط. واصله لك؟ اغير امتى؟ لما الاقيكي لسه زي ما انت، الاقيكي كويسه مثلا، مش عارف ايه، مكلمتش حد يمكن، تمام. لكن اروح ارتبط بحد او اتعرف على حد انا ما بحبوش اصلا ولسه عارفاه من فتره، فاهمه، عشان اغيظ حد بيه، مش حاجه حلوه، فاهم؟ مش انا الصراحه ما بحترمش البنات اللي كده. نفسي اعرف الروز بتاعي بيتمسح لي كل شوية. ايه؟ ليه الروز بيتمسح كل شوية؟ انت حلوه من غير روج والله العظيم بجد. طبيعي. مش تحطي بقى فلاتر والكلام ده. انا كنت بحط فلاتر عشان عشان اطلع احلى وكده، فاهم؟ كده احسن. والله يا جماعه لما شافني في الحقيقه قال لي انت احلى من الفيديوهات والله كنت ياما. اللي خان ايه؟ اللي خان ايه؟ ماشي. اللي خان خلاص يا جدعان. على رأي صاصة. صح. على رأي صاصة فعلا. اللي خان خلاص يا جدعان. شبه جنات. انا جنات الجزء الثاني. يا دين امي يا جدعان. ايه الدنيا بقى في الاكل ده؟ ندوق يعني؟ ماشي. لو تمام عاملك واحد. ماشي ولا يهمك ولا يهمك، عادي عادي. لو عجبك ماشي. هو ده فطار بس مش ده عارف. ايه ده عارف ده اسمه ايه دي بقى؟ لا انا عايزه بقسماط وشاي بلبن بجد بقى. ناكل وبعد كده بنشرب. هتشربوا بعد كده تاكلي ازاي يعني؟ بقسماط وشاي بلبن كده واشرب كده كوبايه كده. بس هو شكله حلو. الحاجات دي ما تجيش معايا، بس مش معايا. ده ايه ده عباره عن ايه؟ حاسس ان انا مش جعان اصلا. لا مش عاجبك؟ ليه؟ مش جعان، انا جعان نوم مش جعان اكل. طب اشرب انا ممكن اكل بس حاجات خفيفه كده. كويس.
هو انا اللي صدق نفسك؟ استنى بس، هو انا اللي صدق نفسك؟ لا طبعا. اهو اهو. هسد نفسي ليه انا؟ هسد نفسي ليه يا جماعه؟ يا جماعه كل يا بنتي كل، احنا ما افترناش كل. انتوا مش فاهمين والله، بالعكس. ايه؟ تمام تمام تمام. ولا ايه؟ ما قلتوش اصلا. حلو حلو بجد. ايه والله. كويس. اي حاجه. كل الف هنا. بالعكس والله. طب اقول لكم على حاجه، ما بيرتاحش لحد في الكلام غير معايا. صح؟ حصل فعلا. والله هو ده ايه ده؟ ايه على ايه؟ مش فاهم. ده المفروض بيض. على ايه؟ على لانشون ده ولا ايه؟ ولا بيف؟ بيف. بيف صح؟ بيف وجبنه وسلطه. ادوق طيب ولا ايه؟ مش عارف، حاسس ان انا مش جاي معايا، مش عارف ليه. دوق دوق، ما تصدقش نفسك. كل انت ما اكلتش كويس اصلا امبارح. شغال. ده اللي عليه ده باربيكيو ده ولا ايه ده؟ لا. ولا جبنه شيدر دي ولا ايه؟ جدع جبنه. جبنه شيدر صح؟ انت في مصر؟ اكيد في مصر يعني يا اسطى. هو انتوا عشان متعودين تشوفوا على البرنامج ده النسوان القرعه، فحاسين ان انا باروكه. بص انا سكت كتير بقى، فسيبني اتكلم عشان انا تعبت. فانتوا متعودين تشوفوا النسوان القرعه والنسوان الفلات، فحاسين ان انا مختلفه. فانا باروكه، انا مش باروكه، ده صعب. والله العظيم تعبت نفسيا بقى بجد. مش فاهمة ايه ده؟ باروكة يا باروكة. عائشة بعتت لك بص. تسلمي لي عائشه والله، تسلمي لي يا قلبي.